باز انشاءالله. خب нафаре гуфтанд ки агар ман саҳван рӯзаро мехӯрам, аз ёдаш мебарояду хо мехӯрад, хо менӯшад, хо ҳатто бозанаш ҳамхобагӣ мекунад, баъдан мефаҳмад ки вай рӯзадор аст. ин ҳолат дар рӯзаи шумо боқист. шумо давоми рӯза ҳам рӯза бидоред, яъне рӯзаи шумо аз ин ҳолат шикастагӣ нест, зеро ки инҳо қасдан нашуданд, ҳама инҳо саҳван ё ба фаромӯштӣ шудагианд. ё дар ҳолате ки бародаро савол карданд ки мақсад мо саҳархӯрака мекунему, баъди саҳархӯрак хоб мекунем. ҳамин ҳолатда ё дар байни рӯз мо эҳтиломӣ мешем, ки мардуми мо меган ана шайтон мақсад фандиш кард гуфтагӣ, бо ин истилоҳ бештар мардум истифода мекунанд. вақте хестен ин ҳолатам ки бошад, бародаро хоҳарои азиз, рӯзаи шумо боқӣ ҳаст, шумо рафта ғусли ҷанобатто накунед, ин ба рӯзаи шумо ягон зиёне надорад. дар моҳи рамазон суол карданд ки агар ҳиҷомат кунем, ҳиҷомат ба ҳама аллакай маъруфу машҳур аст. хоб ва ҳамчунон хунсупорӣ ҳаст, ки имрӯз дар мисол ҷумҳурии мо ҳам ё дар куҷое ки шумо қарор дошта бошед, бародаро мисол 300 грамму 400 грамм хун месупоранд, то ки он хун бо барои ягон бародарои дигар ё хоҳарои дигар як ёрда мешавад. ҳиҷомату хунсупорӣ ба рӯзаи шумо зиён надорад. дар рамазон пайғамбари нозанинмон ҳам ҳиҷома мекарданд, барои ҳамин ягон боке надорад. дигар суоле карданд, гуфтанд ки агар мо дар ҳолати рӯзадор будему, яке ба бемории занона мубтало шудем, мақсад нисфи рӯз рӯзадор буд, яке аз нисфи рӯз ӯ тараф мисол ба ҳамун бемории занонаш мубтало шуд, оё ҳамин метавонад ки рӯзаро давом диҳад? Не, инҳо наметавонанд. вақте дар ҳолати ҳайз ё дар ҳолати нифос агар касе рӯза ҳам ки гирад, рӯзаш ҳисоб намехӯрад. шумо ки сиҳат шуден, намозҳото назди аллоҳи меҳрубон бахшида шудааст. агар 3 рӯз, камтарини бемории занона 3 рӯз аст, аксараш 10 рӯз аст. аз 10 рӯз зиёд агар яке хун омад, ӯро дар шариат истиҳоза мегӯянд. дигар дар ӯ ҳолат ӯ узре ҳаст ё беморӣ ҳаст ки дар дохили шумо аст. шумо дар ӯ сурат рӯза дошта метавонед, вале дар ин давоми аз 3 то 10 рӯза шумо рӯза нагиред, ки ҳам гунаҳгор мешед, ҳам рӯзаҳотон ҳисоб намехӯрад. вале баъди сиҳат шудан шумо ин рӯзаҳоро дар ғайри моҳи рамазон қазо медоред, вале намозҳотон аз гардантон соқит аст. саволи дигаре ки омаданд, гуфтанд дар чашм дору чакондан. дар чашм дору чакондан, бародаро хоҳарои азиз, рӯзара намешиканад. ира мақсад ҳам монанди сурма гуфтанд. агар ҳар касе ки дар ин моҳи муборак сурма мекунад, оли сурма аслан суннати пайғамбармон аст. пайғамбармонам дар чашмош сурма мекарданд ва хоҳарои мо, бародарои мо вақте ки сурма мекунанд, яъне он сурмаеро ки занҳо дар чашмошон мемонанд, ки аз зоҳир аз берунам намоён аст, ин тариқ барои мардҳо нест. сурмае ки мардҳо мекунанд, аз дохили мақсад ҳамон пилкҳои чашм сурма мекунанд. он барои ҳамон ҳатто пилки чашмам вай мақсад давоиам ҳаст. аз ин лиҳоз яъне ана ҳар касе ки дору мечаконад, мегӯяд мисли ҳамун аст. ҳатто агар ҳамун сурмое ки мо дар даруни чашм мемолемаш, ҳатто даҳанмона агар рангш ба даҳанмонам ки биёяд, вай рӯзаи моро намешиканад. ана ҳамин чашмам ба мисоли ҳамин аст. гӯшам бародарои аз назари илми анатомия имрӯз исбот шудагӣ аст, ки агар ҳамин пардаи гӯш кафидагӣ набошад, ҳамун дорое ки дар гӯш мечаконанд, вайам рӯзаро намешиканад. лекин парда агар шикофта бошад, шикоф шудагӣ бошад, ҳамунҷа дору ба ҳалқ рафтан имкон дорад. лекин ҳамин ҷам дидан дар кор. агар ба шарте ки ҳамон дору миқдоре бошад ки дигар ба меъдара наравад, ҳамунашам бародарои азиз рӯзара намешиканад. оё гуфтанд бисёре дар ҳамин рамазон мардум дилшӯрок мешавад, қай мегем, яъне вақте дилаш мешӯрад, мегардонад.
اگر همینجا از پیش خود گردانید، یعنی آنقدر پرتافت که دهنش پر شد یا از او دا بیشتر پرتافت، از مثال خودش مجبور نکرده باشد روزش نمیشکند، لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش میشکند. مقصد در یک روز روزه میگیرد، قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش الکی میشکند. خب اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را، یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال دوم هجرت بود. دوم سالی که پیامبرمون مدینه آمدن، یعنی بعد 17 یا 18 ماه میگد، انا این روزه بر جمیع مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتن برادران عزیز و گرامی، این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن، یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتن. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است. خب سوال دیگر را میگذاریم. انا در همین ماه رمضان سوال دادن که خوردن تخم یا اکرچکه یا کلبسه یا رالتون، خب انا آیا همین ها مقصد درست است یا نادرست است؟ البته درستند. هر چیزی که اگر حلال باشد یگان باکی ندارد، اینها را خوردنشان البته به البته جایز و درست است. انا بسیاری از برادرها مقصد درباره همین رالتون میگن یا درباره کلبسه ها میگن. اصلا برادرای عزیز آنچه که گویم برای ما اعتبار دارد همون ترکیبات همونا هست. در ترکیباتشون، در سستوشون اگر یگان چیزی از حرام، از شبهه چیزی نباشد وای مقصد اجازت است که ما او را تناول کنیم. شما یک مثال مقصد همین بازار گوشت فروشی میرین، گوشت خری میرین، در همونجا مقصد مردم در پیشش گوشت های تیار دارن. ما چی میدانیم که همین گوشتی را که همین انسان میفروشد همین مقصد از با کدام راه کشته شده است، یا همین گوشتی مقصد حلال است حرام است ما نمیدانیم. ما همون وقت برای ما اعتبار است که همون گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم، یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال است. سخن همون برای ما اعتبار است. از این لحاظ خوردن اینها هم اگر آن چیزی رو که پیشتر گفتم از زمینها اگر خالی باشد هیچ باکی ندارد. یک نفر سوال کردن که مقصد آیا همین عقیده شیعه ها را می شود که ما درست گوییم؟ یعنی نفرهایی که پیروی از اهل تشیع میکنن یا اینکه عقیده اهل تشیع را قبول دارن، آیا می شود که ما همین را درست گوییم؟ البته برادران عزیز این نمی شود و عقیده اهل سنت و الجماعه از عقیده اهل تشیع گویم بین زمین و آسمان فرق دارد. از این لحاظ هیچ وقت ما برادران و خواهرای عزیز توصیه ما گویم این است که هیچگاه از این عقیده شما پیروی نکنید. هیچگاه اگر شما خواهید که پیامبر نازنین از شما راضی باشد، الله مهربان از شما راضی باشد، همین راهی را که ما انتخاب کردیم عقیده اهل سنت و الجماعه، خب چه حنفی باشد، چه مالکی باشد، چه حنبلی باشد، چه شافعی باشد، خب اینها خواهرها و برادرای عزیز همه عقیده هستند که از قرآن و از حدیث جمع آوری شدن. زین لحاظ من شما را علل خصوص مردم تاجیکستان که
من هرگاه سفرهای بیرونم داشتم درونم داشتم دویم توصیهم همین است از پیروی مذهب امام ابو حنیفه هیچگاه یگان وجبم بیرون نشوین. انشاءالله همین امام شافعی، همین امام احمد حنبل، همین امام مالک، همه اینها برادرای عزیز و گرامی دوستدارهای امام ابو حنیفه بودند. اینها حتی خودشان در علم در تقوا دائم پایانتر از ابو حنیفه نشان میدادند. زین خاطر من به خاطر آن نه که من تعصب داشته باشم، به خاطر آنه که خود عزیزا و بزرگا خود قائلم که ما در فهمیش و در علم و در تقوا و در همه جهت از ابو حنیفه ما پایانتر هستیم. این بزرگی اونها را نشان میداد. زین لحاظ پیروی از این مذاهب چارگانه برادرای عزیز بنهایت خوبتر و بهتر و لازمتر و درکارتر است. هیچگاه از این عقیده پیروی من زمانهای خطیب بودم برادرای عزیز، حتی در کلاب در همون منبری که می نشستم می آمدم گاه گاه در زیرش مکتوب ها می افتم. در مکتوب وقتی که من از ابوبکر و عمر و عثمان و از ابو هریره و از اینا وقتی تعریف میکردم توصیف میکردم در همون کاغذ ها در نسبت همین بزرگا حقارت ها می نوشتم که مقصد من امور خانم و طبیعت و مقصد خیره شود. لیکن طبیعت من خیره نمیشد، بلکه من پناه طلب میکردم و با مردم میفهموندم که دادرای عزیز این راه را انتخاب نکنید که شما در راه کفر و ضلالت رفتید. از این لحاظ حتی در روسیه هم که بودم ما با یک اهل شیعه هم بحث و مناظره شدیم. حتی دیدم که در اونجا هم از همین تاجیکای ما، ولی بعضی هاش در زندانن، از همین تاجیکای ما رفته در همونجا مردم ترغیب و تشویق با شیعه کردگیان. از این لحاظ از تاجیکا علال خصوص بسیار خواهش دارم در همون مکتبها، علال خصوص مکتبهایی که در تهران و در قم و در دیگر منطقه‌ای که هستند، حتی عالم داریم در همین تاجیکستان حاضر زنده و حیات است که خودش میگد که من نفرهای را در همون شهرها هم صحبت شدم که اونها گفتن که ما همین عقیده را قبول کردیم و لیکن تاجیکستان که رفتیم همین عقیده ما پوشیده نگه می‌داریم، یعنی اینا ما آشکار نمیکنیم که ما همین خیر عقیده داریم. این عالم با شنیدگی من میگه من گفتم که این عقیده را باید شما نمیگرفتین و حتی در تاجیکستان هم که باشین این عقیده را پوشیده نگه ندارین، بلکه از این عقیده بیزار باشین. شما همون عقیده امام ابو حنیفه را بگیرین. زین لحاظ هر کسی که در این اعتقاد هست، من همچه یک برادر مسلمان، من همچه یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت البته به البته پشیمان میشوین. زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زین لحاظ یک مذهبی ساخته است. ایرا اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبای یهودی گویم سازگار و تشکیل کننده انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار اهمیت این که این راه را قبول نداشته باشند. دیگر مراجعت من به دیگر مردمی که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا مقصد اخوانی میگن یا هر چیزی که میگن، برادرای عزیز و گرامی، هدف شما اگر الله را شناختن باشد، هدف شما اگر پیروی از سنت پیامبر باشد، هدف شما اگر مسلمان زیستن باشد، انشاءالله از همین راه مذهب ابو حنیفه به همه همین خوبی ها ما و شما میرسیم. الله مهربان شما را توفیق دهد، زیرا که من در این بابت تاکید انشاءالله فکر میکنم که همینش برای شما کفایت میکند. اینجا در باز
чандин суолҳои дигарам ана барои мо омадааст, лекин мехоҳам боз иншоалло барои шумо дар ҳафтаҳои оянда, яъне иродам ҳамин аст ки боз дар ҳамин ҷумъае ки дар пеш омада истодааст, ҳамин соати 9 бо вақти душанбе боқимонда суолҳои шуморо ман ҷавоб гӯём ва боз суолҳое ки то ин замон ба ман мерасад иншоалло барои инҳошам барои шумо ҷавоб мегардонам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва имрӯз бисёри хоҳарову бародаро модарое ки аз ин тоҷикистонан манда занг мезананд, мегӯянд ки дар ҳаққи фарзандомон дуо кун ки дар ғарибияну мардум мақсад дар як ҳолати бисёр тарсанд ки мабодои фарзандошон мубталои ин беморӣ нашаванд. худои меҳрубон мо дуо мекунем ки аллои меҳрубон тамоми ин фарзандои моро, тамоми мардуми моро дар ҳифзу амонаш нигаҳбон бошад. аз ин дардҳо худо наҷотшон тиҳад. бозам таъкид мекунам бародарое ки алахусус дар ин моҳи муборак шумо бародаротонро дастгирӣ мекунед, аз молҳои закотон онҳоро таъмин мекунед. худо боз ҳам молҳотонро зиёд гардонад, боз ҳам дар паноҳи раҳмати исматши нигаҳбонтон бошад ва ҳамчунон шумо ҳам дуо кунед ки худои меҳрубон ин тоҷикистони азизи моро ҳам ки чӣ қадар бовар кунед зебогиҳо, чӣ қадар иншоалло хубиҳо рӯз ба рӯз дар ин мулки мо зиёд шидисай, худованд боз ҳам аз инда зиёд гардонаву ин раҳбари мораву ин нафарҳое ки дар ободии ин давлат, дар пешравии ин давлат барои беҳбуди ин мардум хеле хеле бовар кунед чораҷӯиҳо мекунанд то ки ин мардум аз ҳамин мушкилот бошад, сахтӣ бошад, халос шаванд. худованд ҳамеша дар паноҳи раҳмати исматш нигаҳбоншон бошад. худованд ҳамеша ин мулки моро ҳамин ҳозир оромию тинҷие ки беҳтарини неъмат аст ки моро фаро гирифтааст, ки озодона бародарони азиз дар хонаҳои якдигар мерем, мешинем, суҳбатҳомонро мекунем, ҳамчунон мақсад дар берунҳо озод мегардем. шукри аллои меҳрубонро мекунем ки худо ин неъматша дар мо барқарору бардавом нигоҳ дорад ва худои меҳрубон имонҳомонро комил кунад, муҳаббату ихлосҳомонро ба дини худо боз зиёд кунад ва ин тавфиқи моҳи муборака рӯза доштанша бар якояки мову шумо насиб гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.